Ka Menteri Jong Ketnat ke Koi ke Kia ke Sorka Jila ke Kong Am Perling Do hak sengi pelai kalapan pau ke jingkwa ba ke Nigrims ke de ban stangno ke PG course na ke benta ki Dr. Jong ke Mekalia. Halor ke ne ba kren ciklat patai ku bor hadien bala kmi bnia ke Kong Lingdo kalaong ba ke Sorka Jila shen kan le kindu ya ke Sorkar Pedeng ban pa ni ke Kerdan INI na ke benta ke Nigrims. Kalau ongru baka sorka jela kekwa ban pentikna babaro ki sub center haka jela kin tray kam wala kadon kejingduna kinong tray bat ki bambiang ki surok ki ban penpoi sha kine ki center. Di menta yakini ki institutions ki balakmi lapet kum kita ki central institutions ki baka sorkar jela hakisnyam ki balakdem kala ai mons ngobha ya kecaka naka benta bantung ya kum kini ki institutions kum kani grims ndai la dadang pensa tengpat ya kita ki kendon trekam jong kini ki institutions kan long gajing du nong ga bakraw yingi kum kani grims mentangi ban pen kan mau ya sorkar kemeba ni das ngongo shisha bangiyo kum kani ka center of excellence ndai nakadaw ba piklem la ban upgrade ya ka sya kata national institute kidon kita ki jing hab man sya bambyo ban pendon kam pura yakum kini ki institutions ki doktor jungi kani grims kadon hausam uput jong kajela Meghalaya kapet lang ya kalam mi ni bro away tang ba ki doktor jungi jing shisha ki di benyo ya ka special provision ka special quota ban yarap ini kadon ka quota kabalet na kamta ki North East States bro ni hapun karul sa kuway ka kota la dalong kabala. Kerpang nakabenta ki doktor jong ka state of Meghalaya. Haman kaway pa kaway ka department. Ngin sedang ya ka medical college. Ladang ngin biang ya kinong hikay ki doktor ki balayo ya kata ka PG status. Kumnongin penyad ya kani ka medical college. Kani kanday kaway na kata kalat pan penkre ingi ban yo ya katay katong kabakam krap. Kamlong ka basok panchupan kaya ka medical college. Ki hap don ru ki ban hikay hakata ka medical college. Ki doktor jongi ki babon. Ki balayo I hakisnem ki baladep pangila terwa ya ki ban let ya ki short term programs kum sya Chennai bat ki bi hakita ki jingpen kre ki bakerpang haki lan puli PG jong ki doktor ngasngau ba ka Nigrims ru kadi banyarap ya ka state jongi nang ba ngiru nginyo ya kata kacing mentoy ka bapura ka bapaka kini boro kinde ki suggestions ki bini ai shaw menteri jong katanat kot kakya ha sarkar India bat akermen banginyo ya kani kicing kmi ka bakerpang banginyo ban pendon kampura ya kini ki institutes ki badan ha upod usam jong kajela Meghalaya. Timenta ngi ladep kentup lang ya kata haka agenda jonga pangani kedu yu menteri jong ka koi kakya jong ka sorkar kami. Ngi kermen bahadin balawan kami ke sorkar ngin don kapor ka babiang. Nomor mencem snem yo tang kendit benai kawan no election. Kani kadi kapor bangini benai. Bat ngan let sadali bat ki officials jong ka department jungi haka jingtip lang jong honorable chief minister banya keren ni gini ki kam banginya sadlem banyo ya kata ka INI status a reputed institution all over India kini bro khat kini ki administrative procedures kiba happen step penkloy banyo ya ka benefit nginle ya kata bat ngakermen bakan wan ka jingkela hakum kata rengan umlek merway ngin khot lang yu na director ni Grims ru bandai lang bangi lang bakan peniba ngi yawan lang nakajela ban keren ya kani ka ngitip baka ka hospital ni Grims kadai kajing meeting pet jongka sarkar kami henrei ha baka don pan ha kajela ngiru ni hap ya kami lang ngin le ya kata